Qui sont les wazalendo? Abazalendo ni bande? Des civils. N'abantu bari basanzwe ari abasivili mu byukuri basanzwe mu buzima busanzwe ariko bahisemo guhaguruka bakarwanira inyungu z'imiryango yabo bakabikorana umutima wabo wose n'imbaraga zabo zose. Ibi ni ibikorwa by'ubutwari bukomeye aho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zishobora kubashyigikira iyo bari ku murongo w'urugamba, hatanzwe itegeko ko zigomba kubafasha ndetse no kubashyigikira bose. Muri aba Zarendo ni mureke kwihisha, uhereye umwanya ntimubarwa nk'ingabo mbi cyangwa se zitemewe. Niba warigeze kurasa isasu niyo ryaba rimwe gusa ushobora kwigishwa mu ngabo. Hari abavuze ku bufatanye buri hagati ya Fardc na Wazalendo. Ibyo ni ibisanzwe rwose. Kugirana amasezerano na Wazalendo ntibivuze ko hari ubusumbane cyangwa se kwirengagiza bamwe muri bo. Ibi ni ibyavuzwe na Perezida Kisekedi Chirombo, bikaba bihuye neza n'amakuru akomeye tugiye kugarukaho kuri iki cyumweru ku itariki ya 21 kwezi kwa 12 2025 mu kibaya cya Rusizi. Byakomeye ni mu gihe kandi turi buze kubabwira nibi ngibi rero bavandimwe inshuti mwese mudahwema kubana natwe hano, ni muze tuganire ku makuru akomeye agezwa arebana n'umutekano, politike ndetse na diplomasi. Tureba akantu ku kandi bikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa. Muri amakuru turaza kwibanda cyane ku biri kuvugwa ndetse biri kugenda bigaragazwa n'imiryango mpuzamahanga. Kugeza ubu FDLR yamaze kongera guhagurukirwa mu buryo budasanzwe. Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangije rero igikorwa kidasanzwe ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Turaza kubigarukaho ariko turi buze kwitsa cyane ku bijyanye n'abazalendo bakomeje gushinjwa ibirego bikomeye mu kibaya cya Rusizi giherereye mu ntera ngufu uvuye mu gisagara cya Uvira. Turaza kwinjira tubabwira ibiri kugenda bivugwa kuri page, aho umutwe wa Wazalendo rero uri kuvugwaho kwica abaturage mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibiro bikaba byateje amarira menshi ku miryango y'abatuye ahangaha. Turaza kandi kubabwira ko abayobozi ba Fizi muri Uvira bari gushimira uruhare rwa AFC M23 MRDP twirwaneho mu kugarura umutekano n'ubumwe bw'abaturage nk'uko rero bikomeje kugenda bigarukaho ndetse binavugwa. Turaza kwinjira turebe icyo bari gutangaza. Turaza kandi kubabwira ko mu majyepfo Wazalendo ndetse na AFC barwanye bikomeye. Turaza kureba rero ko iyi mirwano yarangiye. Hari amakuru akomeye twamaze kwakira agaragaza uko ibintu byagenze ndetse nuko byarangiye. Turaza kandi kubabwira ko nyuma Washington Perezida Kisekedi kuri ubu yagiye gutakambira Sasongeso mu gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagati aho turaza kubabwira ibijyanye n'ibiri kugenda bitangazwa ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara bijyanye n'ifatwa rya Uvira. Kuri ubu rero hatangiye urubanza rukomeye rw'abasirikare bataye ndetse batumye uyu mujyi ufatwa. Turaza kubabwira uko bimeze ndetse nuko bikomeje kugenda bigaragara, ingamba zafashwe n'urukiko ndetse nuko bakomeje kugenda baburanisha abangaba. Si ibyo gusa, turaza kandi kubabwira n'aya makuru. Turababwira ko hashyizweho itsinda rihuriweho rizwi nka task force ryo kwihutisha ubufatanye mu butabera. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Katari batenda intambwe ikomeye mu gukomeza umubano hagati y'ibihugu byombi, hashyirwaho itsinda rihuriweho rya task force conjoint rigamije gukurikirana no kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'ubufatanye ku rwego rw'ubutabera aherutse gusinyirwa hagati y'impande zombi. Turaza rero kureba uko ibingibi bihagaze, turebe kandi n'ibiri kugenda bivugwa ibiro ndetse n'ibindi ni bimwe mu byo tugiye kugarukaho muri aya makuru yacu. Ngusabe rero ubane natwe udukurikiye bwa mbere uhita ureba munsi ya video ukore subscribe kugira ngo ntusongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza. Hano twibanda cyane ku makuru abakomeye arebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni munyemerere amakuru yacu tuyahere kubirebana na Wazalendo nkuko Kisekedi Chirombo bisobanura agaragaza abazalendo abaribo nkuko rero yabyivugiye, ngira ngo muramwumva arabisobanura akagaragaza uko bihagaze. Aho rero avuga uti abazalendo n'abantu
n'abantu bari basanzwe kandi n'uwari wese wigeze urasaho naze akora akazi nk'uko rero mubyumva. Reka rero dutangire turebe noneho ibyo abazarendo bari gushinjwa gukora kugeza ubu. Mu mutwe w'abazarendo urangwaho ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ariko Kisekedi we mu ijambo ryo murumva ko ntiyigeze abigarukaho, ntiyigeze agira icyo abivugaho. Aho rero amakuru ari guturuka mu kibaya cya Rusizi ani muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko hari igitero cyagabwe n'abantu bitwaje intwaro umutwe w'abazarendo kigahitana abaturage b'inzira karengane bari mu modoka y'abagenzi. Nkuko amakuru abivuga kandi abigaragaza, iki gitero cyabaye ku wa gatandatu ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 2025 ubwo imodoka yavaga mu mujyi wa Uvira yerekezaga ku isoko riri mu bice bigize ikibaya cya Rusizi, aho rero bamwe bagiye bagaragara ko bahuye n'abitwaje intwaro baturutse mu misozi ikikije aka gace bakaza kubigiramo ibyago bikomeye. Umwe mu batanze ubuhamya yagize ati, igihe imodoka yari igeze mu gace ka Kiriba yarahagaritswe n'abantu bivugwa ko ari abazarendo. Bakimara kubahagarika bahise batangira kurasa abayirimo. Iyo mirwano yahise ituma abantu batandukanye bakomereka bikabije, mu gihe abandi bahise bitaba Imana. Nyuma y'aho amasansu abo bagavye igitero bivugwa ko basahuye ibyo bari bafite abangaba mu modoka byose birimo amafaranga y'abagenzi n'ibindi bintu by'agaciro mbere yo guhunga berekeza mu misozi. Iki ni igikorwa cyongeye kandi kugaragaza umutekano muke ukomeje kwiyongera mu bice bimwe na bimwe bizakivuye amajyepfo abaturage bakomeje kuba mu bwabo bukabije, cyane cyane mu ngendo zikorwa hagati y'imiki ndetse n'ibi byaro. Nk'uko rero bigaragara kugeza ubu inzego z'umutekano ntiziratangaza umubare wa nyawo bahitanwe n'iki gitero, ndetse nta tangazo ryemeza cyangwa se rihakana ibijyanye rero n'isanganya rirasohoka. Abaturage barasaba leta n'inzego zishinzwe umutekano kongera imbaraga mu kurinda ubuzima ndetse no kurinda abasivili n'imitungo yabo mu gukumira ibikorwa nk'ibi ngibi by'ubugizi bwa nabi. Biro ni biri kwa mugiye n'ubundi hari indi mirwano ikomeye yahuje abazarendo ndetse n'aba AFC nk'uko amakuru dufite bigaragaza. Amakuru yize wari guturuka muri teritwari ya Karehe ahani mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko habaye imirwano ikomeye yahuje AFC ndetse na bamwe mu bakurikiranira hafi biba. Aravuga ko habaye imirwano ikomeye yahuje ihuriro rya AFC M23 MRDP twirwanaho n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo wazarendo ndetse na FDLR. Ikaba ari imirwano ikomeye yabereye muri iyi teritwari. Iyi mirwano nk'uko amakuru atandukanye byemeza yamaze umunsi wose w'ejo kwa gatandatu ibera cyane cyane mu gace kaitwa Kadashomwa. Yatangiye mu gitondo cya kare ikomeza kugeza ku mugoroba, aho bivugwa ko uruhande rushyigikiwe n'ingabo za leta rwatakaje ndetse rwangije byinshi muri ibi ngibi. Nubwo bimeze gutyo, ayo makuru akomeza agaragaza ndetse avuga ko imirwano yarangiye ihinduye isura, aho uruhande rwa leta n'abambari barwo bahuye n'igihombo gikomeye nyuma yo gukubitwa bikomeye n'ihuriro rya FC MRDP twirwanaho. Kugeza ubu Kadasomwa iracyagenzurwa n'uyu mutwe, mu gihe Fardc na wazarendo na FDLR bivugwa ko bahise basubira inyuma bahungira mu mashyamba ndetse yo muri ibyo bice. Amasoko atandukanye aremeza ko ingabo za leta n'imitwe iyishyigikiye zaburiye benshi, abandi bagakomereka bikomeye muri imirwano, ndetse hakaba hari kwifashishwa ibijyanye na manipulation ziri gukorwa. Icyakora umubare w'abapfuye ntabwo uramenyekana. Iyi ni imirwano yongeye kugaragaza ubukana n'uburemere mu bijyanye n'umutekano mucyo ukomeje kwiyongera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, mu gihe amahanga n'inzego zitandukanye zikomeje gusaba impande zose kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abasivili no gushaka umuturanze ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero babigaragaza abakurikiranira hafi biri kugenda biba bakagaragaza ibijyanye n'ukuntu umutekano uri kugenda uhungabana. Hagati aho rero mu yandi makuru ahari kandi dufite nuko Amerika nayo ikomeje kugenda ibabazwa n'ibikomeje kugenda biba. Kisekedi nawe ari gushaka inzira zose zo kurangiza ibibazo. Nk'uko rero bigaragara ndetse n'amakuru dufite nuko nyuma ya Washington Perezida Kisekedi yagiye gutakambira Sassou Nguesso mu gushakira undi muti ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ishyirwaho ry'amasezerano Washington yasinywe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda
umuhango witabiriwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Umutekano mu burasirazuba bwa Kongo wakomeje kugenda uzamba. Ibi byatewe n'imirwano ikaze yahuje umutwe wa AFC n'ingabo za leta, bikarangira uyu mutwe wigarure n'igisagara cya Uvira nk'uko twagiye tubibagaragariza. Muri uru rwego rw'umutekano ukomeje guhungabana, Perezida Kisekedi yakajije ingamba za diplomasi, yongera imikorere y'abayobozi bo mu karere k'ibiyaga bigari nyuma yo kugira uruzinduko muri Angola. Yahise yerekeza i Brazzaville, yoherezayo intumwa ye yihariye ari n'abambasaderi wihariye Antoine Gonda Mongabiribi kugira ngo ageze ubutumwa kuri Perezida wa Repubulika Denis Sassou Nguesso. nk'uko rero bigaragara, Antoine Gonda Mongabiribi yatangaje ko yari atwaye ubutumwa bwa Perezida Kisekedi bugamije kumenyesha Denis Sassou Nguesso nk'umukuru w'igihugu w'inararibonye mu karere uko umutekano n'ubutabazi byifashe mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'amasezerano ya Washington. Yagize ati, twahuye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika tumugezaho ishusho rusange y'uko ibintu byifashe mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ku masezerano yasinywe i Washington hagati ya leta ya Kongo na leta y'u Rwanda. Byari ingenzi ko nyakubahwa Denis Sassou Nguesso nk'umukuru w'igihugu w'inararibonye usobanukiwe n'iki kibazo kugira ngo atange inama n'igitekerezo ku buryo aya masezerano yakurikiranwa. Yakomeje ashimangira ko nyuma gato y'isinywa ry'aya masezerano AFC yongeye gutangiza imirwano yifashishije ibindi bihugu, bituma leta ya Kongo igaragaza uburakari bwayo. Bizani ngombwa kugaragariza Perezida Denis Sassou Nguesso uko twababajwe n'iki kibazo kugira ngo aduhe inama n'icyerekezo byo kugeza ku mukuru w'igihugu wadutumye. Ibiri yabivuze ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 2025. Umujyi wa Uvira ufatwa nk'inkingi ya mwamba ku mutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, wigaruriwe na AFC. Bityo uyu mutwe wongeye kwagura igitutu cyawo mu ntara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Abasesenguzi mu by'umutekano baragaragaza ko Uvira ari urufunguzo rushobora gufungura inzira igana mu bice bya Katanga, ibizwi nk'umutima w'ubukungu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gitutu rero cy'umuryango mpuzamahanga n'ibihugu byinshi birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamaganye imyitwarire ya AFC ndetse n'abayishyigikiye nk'uko babivuga. Washington yashimangiye ko Kigali itubahirije ibyo yiyemeje. Ni muri urwo rwego AFC yatangaje ko igiye kuva muri Uvira ku bushake, igamije kubahiriza icyifuzo cy'umuhuza w'iki kibazo ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakora leta ya Kongo n'ingabo zayo bagaragaje gushidikanya kuri iyo mvugo, bavuga ko ari amayeri uyu mutwe nabo bafatanyije bagamije kugabanya igitutu mpuzamahanga, by'umwihariko icyaturutse muri Amerika. Mu nama iheruka y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano, Washington yasabye ko AFC yava nibura mu birometero 72 uvuye mu mujyi wa Uvira nk'uko rero bigaragaza. Nubwo amasezerano Washington yaragamije gushimangira gahenge no kugarura icyizere hagati y'impande zombi, ibintu byarushijeho kuzamba. Leta ya Kongo n'u Rwanda bikomeje gushinjanya uruhare mu guhungabanya umutekano, ibyatumye ikibazo cy'ubutabazi kirushaho gukomera, aho abanyekongo benshi bahungiye mu gihugu cy'u Burundi bikongera kugorana ndetse bingorane zikomeye kuri abaturage bo muri ibi bice. Ni inkuru kandi igaragaza ko nubwo hashyizweho imbaraga za diplomasi ku rwego mpuzamahanga, amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo akomeje kuba ingorabahizi, bagasaba ubushake bwa politike n'imikoranire ihamye y'akarere ndetse n'umuryango mpuzamahanga kugira ngo bagire icyo bakora ku bikomeje kugenda biba muri aka karere nk'uko babigaragaza. Hagati aho rero mu yandi makuru hari kandi dufite aragaragaza uburyo ibintu bihagaze ndetse n'uburyo Amerika yamaze kwinjira muri iki kibazo cya FDL nayo iri kuba ikibazo gikomeye. Amakuru dufite aragaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhagarika byihuse ubufatanye n'umutwe w'iterabwoba wa FDL urwanya leta y'u Rwanda. Ubutumwa bwatangajwe n'intumwa ya Amerika mu muryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa byihariye bya politike, Ambasaderi Jennifer Rosetta, ku igenekerezo rya 19 Kigarama 2025. Ambasaderi Rosetta yatanze ubutumwa ubwo akanama ka Loni gashinzwe umutekano kari kamaze gutora umwanzuro wo kongerera ubutumwa bw'amahoro bw'uyu muryango muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwiswe MONUSCO ikiringo cy'umwaka. Ku igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa Kamena 2025, u Rwanda na Kongo bari bagiranye amasezerano y'amahoro babifashijwemo
na leta zunze ubumwe za Amerika mu byo bumvikanye arimo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Raporo y'impuguke za Loni yasohotse mu ntango z'ukwezi kwa Kigarama iravuga ko nubwo leta ya Kongo yemeye gusenya FDLR, abayobozi bo muri iki gihugu mu rwego rw'igisirikare n'urwa politike uyu mutwe bakomeje gukorana nabo. Izi mpuguke zagaragaje kandi ko ingabo za leta ya Kongo na FDLR byakomeje gukorana bigamije kurwanya ihuriro rya FC rigenzura ibice byinshi byo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Uyu mudiplomate yavuze ko kongerera MONUSCO igihe cyayo muri Kongo biha umwanya wo kongera ibikorwa byayo bizo kwambura intwaro abarwanyi b'uyu mutwe wa FDLR no kubacyura mu Rwanda kandi bigakorwa mu buryo bunoze kandi bwizewe. Ati turasaba leta ya Kongo gukora byinshi mu gushyigikira uyu muhate no guhagarika byako kanya ubufatanye bwose na FDLR. Dukwiye kubivuga neza mu gihe MONUSCO ari uruhande rw'ingenzi rutuma bishoboka. Inshingano zo kubahiriza ibyemejwe ziri ku mpande zombi gusa. Ambasaderi Rosetta yatangaje ko mu gihe impande zombi zikora ibisabwa, MONUSCO yo yakora byinshi biri mu nshingano zayo birimo gushyigikira ibi bikorwa by'ubutabazi no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge kashyizweho nk'uko rero abigaragaza kandi akabisobanura, akagaragaza ko ibi ari byo bigomba gukorwa kandi bigomba kuba byahita bijya imbere. Reka tugere noneho mu butabera bwa gisirikare turebe uko bihagaze, turebe dosiye zikomeye z'abasirikare bari gukurikiranwaho ibyaha bikomeye ndetse bitandukanye bifite aho bihuriye n'ibimaze iminsi bigaragara kandi biba mu bice bitandukanye. Abo mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi, abasirikare n'abapolisi 124 bagejwe imbere y'ubutabera bwa gisirikare bashinjwa guta akazi n'inshingano zabo nyuma yifatwa ry'umujyi wa Uvira zigarura n'inyeshyamba za M23. Niburanisha ryatangiye mu buryo bwihariye bwiswe audience fournaise. Dukoresheje rero aya magambo bikaba rero bivuze ko araburanishwa ryabereye mu ruhame kuwa gatanu ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 nibwo mu nkambi ya Muri Karami hafunguriwe ku mugaragaro imanza z'abagize inzego z'umutekano bashinjwa icyaha cyo gutakazi mu gihe cy'intambara. Abashinjwa barimo abasirikare 38 mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abapolisi 56 bose bakaba baravuye mu myanya bari bashinzwe kurinda mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma y'ifatwa rya Uvira yigaruriwe n'izi nyeshyamba. Nkuko rero bigaragaza kandi bihari mu iburanishwa rya mbere urukiko rw'ibanze rwabanje kumenya ndetse no kwemeza imyirondoro y'abaregwa. Kugeza ubu abaregwa 36 bamaze kumenyekana ku mugaragaro mu gihe igikorwa gizakomeza no mu iburanishwa riri buzakorwe mu minsi iri imbere. Umushinjacyaha nkuko rero bigaragara bavugaga ko aba basirikare n'abapolisi bavuye mu myanya yabo kuri ubu rero babiherewe uruhushya n'ubuyobozi bukuru ndetse bakaba baragiye bagaragara ko ibikomeje kugenda bikorwa byose bibangamiye bikomeye ibimaze iminsi biba ndetse n'ibimaze iminsi bikorwa. Kuva cyangwa se kwimura ingabo ziri mu bikorwa byo kurinda igihugu bigomba gukorwa gusa ku itegeko ry'abayobozi bakuru. Kutabyubahiriza ni ikosa rikomeye cyane kandi bikomeje kugenda ndetse n'ibikomeje kugenda bikorwa cyane cyane mu by'umutekano muke. Ni ibintu bigaragara ko tutazigera tubyemera, ni ibintu bigaragara ko tutazigera tubyubahiriza. Ibiro ni bibaye mu gihe kandi urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwatangiye kuburanisha Lieutenant General Filimo Yava Ilunga wabaye umuyobozi w'intara ya gatatu y'igisirikare cy'iki gihugu. Intara ya gatatu y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igizwe n'intara isanzwe ya Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema ndetse na Chopo. Uyu Lieutenant General Yava yamenyekanye nka Tigre yatawe muri yombi mu kwezi kwa 9 muri 2022 mu gihe urugamba rw'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa M23 murasirazuba bw'iki gihugu wari rukomeje gukaza umurego. Ushinjacyaha bwavuze ko bufite ibimenyetso bigaragaza uburyo uyu Lieutenant General Yava yavuganye n'abantu bo muri leta y'u Rwanda bari mu butumwa burimo n'ubutumwa bwanditse. Bwavuze ko kandi Lieutenant General Yava yahuriye na Brigadier General Mwehu Lumbu Fardc muri Serena Hotel muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mubwira ko nta mpamvu afite yo kujya imbere ku rugamba kuko insinzi yabonaga ntacyo yamufasha. Ngo yabwiye Brigadier General Mwehu ati, Mwehu ni gute wowe General uhora ujya imbere ku rugamba ntabwo uzi ko insinzi wageraho izagirira inyungu ababangara? Wowe ntibazakubona.
ubwo urubanza rwa Lieutenant Yava rwatangiraga ku igenekerezo rya 19 humvishwe imyirondoro ye n'ibyaha ashinjwa birimo kubangamira igihugu, kuba mu mutwe w'ingabo zitemewe no gusaba abasirikare gukora ibinyuranyije n'akazi kabo. Inshuro nyinshi abasirikare ba Kongo baratsindwaga mu rugamba mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bw'iki gihugu. Abofisiye bakuru bagendaga bagaragaza ko Kinshasa bashobora kuba bakora ibikorwa birimo n'ubugambanyi. General Major Peter Chirimwami Nkuba wabaye guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru kugeza ubwo yaraswaga muri mu kwezi kwa mbere 2025 yari yatumijwe ubwo abarwanyi ba M23 bafataga umujyi wa Bunagana kuko icyo gihe yoboraga ingabo zari ziri ku rugamba. Lieutenant General Pacifique Masunzu yerutse gusimbuzwa ku buyobozi bw'intara ya gatatu ya gisirikare ya Kongo, nawe yatawe muri yombi nyuma y'uko abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Nzibira muri territoire ya Warungu mu kwezi kwa 9 kwa 2025. Reka rero dufungire page yacu ahangaha, tubashimire cyane mwese mudahwema kubana natwe, mukomeze mubane natwe kandi ho dukurikiye bwa mbere hitukanda subscribe, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha a travista.